abefundisi bonke abangenayo ngiyabona ihloko zomphostoli, you are welcome. Bazali bami, ngifisa ukuba sibonisane kunodatshana nje olubekekile enhlizweni yami, but iphostoli angibonga ukuba nakulonyaka kube kuhle ukuthi siphumelele. Angifuni ukuthatha ngazi ukuthi ngohleze ngikhona, futhi namzwana ngingafikanga ningabothatha ukuthi khona inkinga. Kuyashintshwana webazalwane, ngayifundisa nje inhliziyo yami. Mina sengikuleyo minyaka manje, inhliziyo yami nje angisangivumi ngayo ukuthi iye entweni ey'dimalayo. Ngifundela nje inhliziyo yami ngiyilungise ukuthi angifuni uhambe nginesana nama-pain ebekungafanele ngabe angiwatholile, because I expected, yes, without a promise, and when it did not happen, then I get hurt. Yes, kodwa uma ungathi uyatheka ukuthi uzulima lulinyazwe yini, ulinyazwe ukumisa kabi inhliziyo yakho. So uma usumdala nje inhliziyo yakho uyimisa kahle, ungacabanga ukuthi yonke into kulo mhlaba inawe. Ungacabanga ukuthi into mhlaba othe happy birthday ushilo ongashongo futhi ithuba livuma, kodwa wena lithi wazalwa, uyabona. So indaba yokuthi akekho oshila kuvimba ukuthi wena wazalwa, qhubeka nokuzalwa phela wena. Mawukathi unomcimbi wakhona bangaphumelelanga, kushuthi babambelile, akungoba bezondewe, uyaphila-ke lapho. Kodwa yonke into wacabanga ukuthi ingawe emhlabeni, uyozonda ngisho abantu wathi uyababingelela baze bafuna. Kanti abantu abakubonanga kwakubona lokho kubingelela kwakho, behlawe inkinga enkulu kabi kunawe kubingelela ungeke ubasize ngalutho ey'nkingeni zakho. Make peace with a lot of things. Ngezwakala bazalwane. I'm telling you bazali, I'm telling you bandla lenkosi, make peace even with people you are helping. Make peace. Mabebongile akubongile, mabengabonganga, yes, but ngithi wena wenzile. There's a blessing yokwenza regardless ukuthi owenze kuye ubongile. Makuvuzwa benzile uyovuzwa wena, ngoba awuvuzwa on the principle ukuthi owamenzela wabonga na. Release yourself. Uzala ingane bengathi ziyakukhohlwa, ungayikhumbuzi ukuthi wayizala, yekela bakukhohliwe, uqhubeke nempilo, ngoba wena okungangamandla akho ukubazala nokubakhulisa wawena. Uzala ingane expect ukuthi zizokusiza, zingakusizi, qhubeka. Wawungeke uzala abantu babili bese ufa mase bengakusizi, wabakhulisa bengenasizo kuwe, yabona. Yes, futhi hayi ngoba ngenza iphathi yami ku-right, otherwise you're going to live your life i-stress nokungalali ebusuku kuyabulala bazalwane. Kunjani bathandekayo? Ezinye izinto mazenzeka nje boyithetha uJehova ubekhona, futhi uJehova uthande kanje, futhi uJehova uhlele kanje, and you make peace, you move forward. Ma u-applyile kwaqashwa omunye kanti bebengathi umhloli uthembise wena, uyitshele nje ukuthi hayi kusho ukuthi bekungokwakhe kungesikhono kwami. Yes, ungamzondi umhloli ngoba vele kuyiphutha lokuthi umhloli akuthembise kanti ama-results awakaphumi, yabona. Noma ngabe ku-actor wena mase kuqhamuka omunye ngena, uboyitshela nje ukuthi uNkulunkulu khona into ayalayo, yes. Otherwise you're going to live your life hating people, crying, and not see the next blessing that comes because your heart is full of hatred and disappointment. Ungayiboni lento uNkulunkulu akade kuhlengela yona. I'm telling you the honest fact bazalwane bami. uNkulunkulu angakudileya ngomoya ongcwele ungaphumi endlini kanti ukusave accident. uNkulunkulu angakudileya ngomuntu ophambi kwakhe akubambezele ingozi iqale ngayo kube umdlulile ngabe ishaye wena. So there's no mistake in God. Yes, there's no mistake in God. There's absolutely no mistake in God. I think that's where we're starting off tonight. Mtsheli makanja alikho iphutha enkosini aliki. Bazali bami alikho iphutha ngento eyalunga, alikho iphutha ngento engalunganga, alikho iphutha ngomuntu owakulahla, alikho iphutha ngomuntu owagcina engafikanga, alikho iphutha. Yes, alikho. There's absolutely no mistake. Yes. Let me support what I'm saying. Kuthiwa Jehova ukhona umndeni owalahlekelwa kuhlungu isihloko sawo. Kuthiwa ke then they started complaining and mourning to God and said, uNkulunkulu bukuphi uma umnewethu ehlelwa ingozi? uNkulunkulu waphendula wathi, bengila engangikhona
ngesikhathi indodana yami ikhalithi eloyi lamasabakatha. Ziyenzeka izinto uJehova ekhona. Yazenzeka izinto. Enjani Jehova thandekayo? Zenzeka izinto. Ngelinye ilanga uNkulunkulu esigcinile sobe sishumayela intshumayelo ethi, what do you do when God does not do what is capable of doing? Yes, wenzani uNkulunkulu engazenzi izinto adume ngazo? Amhlenge lo angakuhleli wena. Amphilise lo angakuphilisi wena. Yes, iwe imoto isinto ingane kufe yakho. Yes, alahlekele umsebenzi lo awuthola. What do you do? Because uyazazi izinto uNkulunkulu capable of doing that. But wenzani mzukwana uNkulunkulu kuwe engazenzi? Uyigcine uphile, ukhule kancane kuseni mawuthi udokotela kuthiwe stage 4 cancer, uthi hayi ngoba ngidla kahle ngoba yonke. What do you do when God does not do what is able to do? Because uma ngabe izinto zingenzakalanga kusuke kungasho ukuthi uNkulunkulu ngaleyo langa usuke engenawo amandla okwenza. uNkulunkulu uvumile ubulenzi enawo amandla okwenza. Yes. Hallelujah. Oh, hey. And we keep going. We do what bathandekayo? We keep going. Akekho umuntu la ongakaze angavelelwa uJehova. uJehova wavela. Oh nina bazana nizwe mu. uJehova wavela mzukwana ungasizwanga buthi kwakuvela kwakhe lo. Ngoba uNkulunkulu kube wavela ngabantu abafuna ukukusiza ngabe usababonga namanje. Yes, wavela uJehova ngoba wagcina uyiyona leyanto ngaphandle kokusiza u-anti wakho. Yes, so uJehova uyakwazi ukuvela ngobuyenzi. Yes, usale yena udisappointed kanti uvelile uJehova. Nginofakaza engihleze ngifakaza all the time. It's a true story that happened to me. I was ought to go and minister in East London ebandleni lakithi. Ngcwaba umzalwane lapha eMbalenhle. Omunye umzalwane wayengise airport ejabule enomuzi omusha ethenga amakhethenisi amasha. Masiye airport wangiqalisa kwakhe wayengibonisa umuzi namakhethenisi. Kanti siyasala endizeni. Masifika ke airport ke nithi ngitheka ini wathi ngiyabona ukudala kakhulu nakafika yonke into online bani yonke okusafuna yonke airport phambi kwentombazana. Athi ngifike airport wathiwa uyivalile indisi wenkosi. Ngibuye ngcwabeni ngifake okhololo namakhetha ngivele ngiyathusa ngiyena umuntu ongasalisi noma kanjani nje. Ungashiya umfundisi wena njani nje. Hayi akuthiwa imfundisi yabona okhololo labo namakhetha kodwa lapha indiza bayazi ke abantu bendiza indiza makuthiwa ihambe isingakasuki la nethi wena ushaya isikhathi sokudlula endaweni bekufanele ngabe usudlule kuyona. Hayi-ke ngase ngivele ngiqala ngaleyo nkathi ngathanda. Thina sazi ukuthi ke emakhonto engathi yala ufuna ukubhodloze ukuthi mkhathi. Angizange ngiqale nangobaba wethu ngathi ngisuka nje ngathi zikhapha shathala abafana. Ulayini nanku yeza ngithi intobazane yangicela ngesikhulu izizotha yathi mfundisi umkhuleko siyawudinga kodwa ngicela umfundisi akhulekele eceleni sibe sifaka laba ngoba bazosala abantu ukhuleka wena ususela. Ngokukhulu ukuphoxeka ngasehla. But for some reason that I did not know. Because nangikhuleka uNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi uzophendula. Manje ngakunasi speaker lapha e-airport ngenza izinto eziwu2 ezenziwa wonke umuntu onengane. Number 1 kwakufonela umuntu kade engishiya manje ngoba lalingeke lilandelayo ibhanoyi le-East London ngaleso sikhathi lalilodwa ngomgqibela like elibuyayo. Akuhlali ibhanoyi laphana fana Service Bay. So ke ngifonele lo bengiletha angalibamba ucingo. Ngifonele lo yengiyabuye angalibamba ucingo. Ngingabi na choice ke manje kungiphoqa ukuthi ngiyime. But lesikhathi ngimile kuphinde kuqhubeke into eqhubeka nokukhuleka. Yes, basakatha. Azange kube inkathi engakanani ngezinto abazane ngibiza ithi mfundisi woza. Awu ngisondela ithi hayi usuyahamba lethi ID. Uyabona ke ngaba naloko nje ukuthi enhlizweni yami yabona into yokukhuleka afuna ukuyoshumayela ngale nto ntambama. Yes, ngoba phela isimanga ngisibone manje sengingashumayela ngoLazarus nginesami. Engisibone khona manje uLazarus bani. Na into engifakaza ngayo ntambama.
intombazane ithatha i-ID ngenzela i-boarding pass uyabona kwanede kwawela i-suitcase lathi khathatha ila ngabona khona umuntu uhamba ngempela kodwa kwangavuma emoyeni wami ukuthi ngihambe ngingaqondi ukuthi kusebenzeni and I said intombazane kwenzakaleni ngoba kade ungqaba khona manje engihlehlisa ungichiliza manje usungithatha ngalini phela into eyenza ngifuna ukuverifya it's because my life is not ending today. So if this worked because of that particular formula, I want to keep the formula for the next time I receive the same challenge. Abezemuva namanje. Awukwazi ukusethenzelwa yinto unganaki kanti impilo isaqhubeka. Ukuze kusuka ushayisana nesimo esifanayo, ulanda iformula efanayo. Yithi intombazana imfundisi kwenzeka isimanga lapha indiza le ebenihamba ngayo kuya e-East London ine-mechanical failure. Ngakho-ke manje sekuzolindwa indiza esuka e-Cape Town. Bonke laba sendizeni basazophuma nga-1 bayongena endizeni entsha. Sesibona-ke lesi space sesithi hawu umfundisi kaJehova asikufaki. Bazalwane ngahamba lapho intshumayelo yami ngizwa ukuthi iyashisa. Ngiyokhuluma into ethi sithandaza kubhodloka iy'ndiza zini. Umoya Ngcwele wathi kumina that is not the secret. Wathi mina kanjani manje ngoba phela mina ngikhuleke kwafa indiza manje ngokuqala bonke laba sazodilika songena nabo. But Umoya Ngcwele, the secret is not there. The miracle is not there. And I said to the Holy Spirit, well, what was the miracle? And the Holy Spirit said, the miracle is the fact that you kept on standing there. And I said, elaborate Umoya Ngcwele. What Umoya Ngcwele? uNkulunkulu bengayifacilitate miracle. Ayenze miracle yenzeke. Ithi intombazane mayiqalaza. Useyindweni eyibuyele ekhaya udisappointed. Kanti uNkulunkulu usebenzile wena wangabi sendaweni yokulinda. But now, khona into engingayizwa-ke bazalwane, okusho ukuthi ngalelo langa into yokuqala uNkulunkulu aphendula ngayo akusikho i-mechanical failure nokuyongena endizeni. Into yokuqala uNkulunkulu aphendula ngayo ukuthi engangibafonela ngingabatholi, ngoba uma ngabe ngabatholi engabafonela babezothi zama lokhu nalokhu, okokuzama bakuzongisusa endaweni mayifike imiracle ingangitholi endaweni. So uNkulunkulu uyaphendula ngokungaphenduli. And guess what? Yes, mase sengingaphakathi sengilindile khathi bebuya bonke babuya ngesikhathi miracle seyenzekile, ngoba kunabantu efuna bangakutholi ngesikhathi esithize. Mama bengakuthola ngaleso sikhathi ubachazele, you'll get through it. This one of the things engifisa ukuyifundisa abazali lezi nsuku ukuthi enye into ezosibulala ilento ukuthi mawehlelwe yinto ulokhu ukhalela ukuchaza iside lakho le story. That will kill you because the side of the story you want to explain is part of your story in the chain. So lesikhathi lokuchazela abantu ukuthi kwenzakalani, abantu bazoyidefine lento. Ungaboni ukuthi lapha bengikhishwa uJehova lapha because bazoyichaza ngendlela yabantu. Ngitshele uMakhantana bayeke abantu bakholwe into abafuna ukuyikholwa. Angithi iqiniso laziwa nguwe loJehova. Because listen to me bazalwane, kunabantu noma ungabachazela kangakanani mase beyikholiwe into abayikholiwe noma ngabuza beqiniso elingakanani wena. Njengomuntu wakwamprofethi, umuntu wakwamprofethi noma ungakuthini kuye akasakuzwa wakuzwa uprofethi phela. Fathe ekhaya bethwana manje kuthiwa nisolisana nihambise iy'mali zonke athi siyahamba manje kuyahamba kuye ezulwini siyahamba sengiyifakile nemali esekhethe ifakile incwadi ngiyahamba ngiyaza thwana hayi bo zathi sekudayisile umuntu uyadayisa kumanje siyahamba umprofethi uthi siyahamba ungamenzani ukuthi ehlala nomuntu uphethe endlini 24 hours umprofethi ekhuluma kuye endlebeni emtshela ukuthi balapha izindlu zawo balapha iy'mpahla zabo. Very believe umprofethi lo noma ungeza lamaqiniso angakanani ngoba buya ngokuthi into uyilalele kangakanani. That is why we've sat here for the whole week
u-activate-wa, u-increase-wa ukukholwa kwethu. Masiphuma la, akekho umuntu ongasitshela otherwise ngoba sikulalela iviki lonke ukukholwa. It is so real now because for the whole week sivalelwe sasifundisa ukukholwa. So noma kuqhamuka siqhamuka ngokukholwa okugcwele ngaphakathi kwethu. Are you listening to what I'm teaching? So sibambe lezo zinto. Asifundeni ibhesi sothandazana. Sifunda ivangeli ngokaJohane chapter number 5. Maningi nyana lamavesi, so mhlambe ngicela ukuthi ngiyifundele ukuze ugijimeke. uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Emva kwalokho kwabakhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kwakukhona-ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi ngesiHebheru elibizwa ukuthi Bethzatha. Linemiphem emihlanu, kwakulala kulo izinkumbi, ngicela sithi iy'nkumbi. Zabagula iy'nkumbi uthi inyonga nabafuhlangothi babelindele ukuzanyazanyiswa kwechibi. Ingelosi kaNkulunkulu yayehla ngey'khathi ey'thile ifike izamazamise ichibi bese kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwalo asinde esifeni esimphetheyo noma ngabe sifo siphi. Kwakukhona lapho umuntu othile wayesegula iminyaka ewu-38, ngicela sithi wayesegule iminyaka ewu-38. uJesu embonelele lapho futhi azi ukuthi sekuyisikhathi eside egula, wathi kuye, uyathanda yini ukusinda na? Waphendula wathi, Nkosi, anginamuntu ongangifaka echibini lapho lizanyazanyiswa, kuthi ngitshengiseza kulo ngidlulwe ngomunye angene kuqala. Ngicela sonke sithi anginamuntu. uJesu wathi kuye, sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Umuntu wasinda ngaleso sikhathi, wayesethatha uhlaka lwakhe wahamba. Ngakho-ke abaJuda bathi kulowo muntu owayesephilisiwe, iSabatha namhlanje akuvumelekile ukuba uthwale uhlaka lwakho. Kepha waphendula wathi, lowo ngiphilisileyo uthe kumina, thatha uhlaka lwakho uhambe. Ngicela-ke sifunde ivesi lokugcina, uvesi number 14. Emva kwalokho uJesu wamfica lowo muntu ethempelini. Ngicela sithi wamfica lowo muntu ethempelini. Wathi kuye, usuphilisiwe. Ngicela ukuqedela. Ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho. Inkosi ayibusise ufunda kwezilayo manje naphakade. Amen. Baba umpostoli, emzuzwini ongiboleke yona, ngicela ukuba ningivumele ukuthi ke sibambe nazi izinto ezimbalwa sikhulekele phezu kwazo. Ithi kumakhelwane, faith is meant for the now. So ukukholwa akukhona okwakusasa okwanini. Kusho ukuthi kukhona into ebizwa ukuthi i-now faith. Angithi yezwa ngisho iHebrews 11 mayebhala ngefaith, akathi faith is, uthi now faith is the subset of things. Ngoba ukukholwa into edingeka nini bazalwane manje. Again, I think singakufaka nokuthi Apostle Ngamandla, ukukholwa ini bathandekayo. Anikhulumi kahle kulo nyaka niyahlola madoda, ayingeke. uNkulunkulu anihawukele. Thanda ukukholwa akusikhona kokusonda okuphila. Asifundeni ivesi elisho njalo. Lithi ivesi, ngokuba olungileyo wami uyokwenza njani? Uyophila ngani? Ngokukholwa. Yes, asonti ngokukholwa. Yes, akukholwa abasindisiwe. Yes, akukholwa abasindisiwe. Yilo naloyo umzalwane kumele akhona. Isikhathi sethu kasivumiki. Kunevesi besolithinta kancane. Leli elithi ngosuku olukhulu lokugcina lomkhosi uJesu wahamba. Wathi uma ekhona owomileyo akenze njani? Akeze. Enze njani? Aphuze. Wayesethi ivesi number 2 wathi, ngokuba okholwa yimi njengokusho kwemibhalo. Iyangikhathaza ngingaqedeli ngayo ivesi kanti nisebandleni lokukholwa la. Wathi okholwa yimi njengokusho kwemibhalo. Yes, esini sakhe kuyogobhoza, yes, but nakho la ngikhona khona. Ngifuna ukudescribe ukuthi uyini ukukholwa kuyikhona. Uthi kuJesu, ngokuba okholwa yimi. Wozani emuva bafethu. Ngokuba okholwa yimi. Kanjani? Njengokusho kombhalo.
okusho ukuthi-ke ikhona indlela eyiyo yokukholwa. Uma ngabe-ke lokho ikhona indlela eyiyo yokukholwa, kusho ukuthi ikhona nendlela engesiyo yokukholwa, kodwa ulokhu ukholwa, kodwa ukholwa into engekho. Okusho ukuthi-ke asiyiphushe kancane ukuze osemuva ezwe, ithi kumakhelwane kuyenzeka ikholwa lingakholwa. Lingakuyekanga ukwenza njani, kodwa linjani ikholwa? Lingakuyekanga ukukholwa, kodwa linjani lingakholwa. Yes, ngoba kukhona ukukholwa okunesikho. Yinesikhathi ukholwa kodwa ungakholwa njengokusho kombhalo. Okusho ukuthi-ke uma ufuna ukukhula ekukholweni usukusonda, noma awukhuliswa kusonda, ukhuliswa ukuyazi imibhalo. Ngoba uma ukholwa kumele ukholwe njengokusho, futhi uma ukhuleka uthi ngokuba lithi izwi lakho. Uma ngabe kukhona into ongayenzi uthi angiyenzi ngoba lithi izwi. Uma kukhona into oyenzayo uthi ngiyenza ngoba lithi izwi. So uma ungalazi ukuthi izwi lithini, uyakholwa khona, kodwa ukholwa ngendlela yakini, ukholwa ngendlela yasesontweni lakho. Let me verify, let me show to you ukuthi obani laba abakholwa ngendlela yabo. Umuntu okholwa ngendlela yakhe kumele akukhulumele ukukholwa kwakhe. Kanti umuntu okholwa njengokusho kwembhalo ukukholwa kwakhe okukhulumela yena. Kumkhulumele noma esefile kuthiwe noma esefile kodwa ukukholwa kwakhe usakhuluma. Now, umuntu okholwa ngendlela yakhe-ke nanka ama-phrases ozobezwa ngoba ufuna ukuthi umbone kusuka manje. Yes, bavame ukuthi bathi yezwa nje abantu bayangijaja, kodwa at the end of the day mina engikwaziyo ukuthi nami ngiyakholwa. Yes, yabona le ukukholwa ngento efuna uyaziwe kuwe wedwa ukuthi uyakholwa. Yes, it's a public thing ukuthi wena uyakholwa ngoba kuthiwa olimbeyo uphila ngakho. Makuthiwa uphila ngakho kusho ukuthi indawana yesalary nendawana yebhizinisi is not the resource aphila ngayo. Naleyo salary wayithola ekukholweni, nalelo bhizinisi lisastenwe ukukholwa. Umuntu wakhona mawuthi uncoma i-hard work uthi umusa, mawuthi uncoma umuzi wakhe uthi engukholwa, mawuthi uncoma lokhu into ayenzile ayikho into ayincoma kuye ngoba uphila ngani bathandekayo. Umuntu wakhona noma engadilize emsebenzini akayeke ukuphila ngoba akaphili ngesalary, uphila qedela ngokukholwa. Okay, all right. Asibuye ngokho into engifuna ukukhomzana masinyane. Thani-ke makhelwane akuvumelekile ukuthi okholwayo yonke into anayo kube ukuthi wayisebenzele. Kube ukuthi makuthiwa nje leli khabethe uthi hayibo usakhokha namanje. Kube ukuthi kuthiwa hayi umntwana uyagrade e-university sacishe sangibulala isikole. Kube ukuthi makuthiwa leli vele uthi hayibo uyabona ngalithi liyathathwa ngonyaka wesithathu. Umuntu okholwayo kumele abe nezinto ekuthi uma kuthiwa ziyakhonjwa athi uyabona-ke lesisi le ayikho into engingayincoma ngayo lena-ke le ikhumbula kahle kwakuyi-conference kaJulayi ikhumbula kahle umfundisi ethi bonke abafuna into ethize lena-ke le ukuhlakanipha namandla le into le umphumela wani bathandekayo. Nalithi iBhayibheli olungileyo uphila ngokukhona futhi kumele kube khona izinto ezikhombayo ukuthi by faith ukuze abantu abangakholwa abakwisefini yakho bakuzonde ukuplana nawe ngoba wena usukela into elomiliyoni uyiplane ngokukholwa, wena usukela into engekho uyibize ngokukholwa ngoba ukukholwa kubiza izinto ezingekho nokuthi sezikhona. Futhi-ke bafethu ekukholweni kuphi bazama ngizomshumayeza phela manikhuluma kanjena angibafuni abantu abakhuluma kanjena sasingapha kuphi bazane bami akafuneki umuntu onebhekha
ekholweni akafuneki umuntu one-second option. Umuntu wasekholweni ungaphambi kaNkulunkulu athi Nkosi ngithembe wena nangingase ngidaniswe. Kuphela u-2 years athi angisuki, kuphela u-4 years athi angisuki. Emikuphi bazalwane? Uma une-anti wakho omthembile awuqualify ekholweni. Uma uney'ngane ezizophuma ngo-September Ngizohlela sikusethembile ngoba uma ngaba ungakafiki ekholweni awukwazi ukuba kuzilo abezwe mufu. Uma ngaba ungakafiki kuphi kwi-faith awukwazi ukuba kuzilo, funa ube sethembile ngoba nasethembile ngiyaphilela. Yes, kuthiwa trust the Lord your God with all of your heart, all of your mind, all of your soul. Bese kuthiwa do not depend upon your own understanding. Ngijabula trafune umuntu onethembile. Nasethembeni nakufuneka othembe okunye. Kuthiwa wothemba uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo izinto ezibalwayo yilezi ezifunwa uSathane kwi-faith. Ngokusathane mayizoshaya i-faith ingashaya ingqondo, mayizoshaya i-faith ingashaya umoya, mayizoshaya i-faith ingashaya inhliziyo. So lezi zinto ayidevelopwa kwi-faith, zidevelopwa ethembeni. Are you listening? Yeah. So i-faith iyophila. Njengoba kathani ngambile ngokholwa sithi mangavalwa isaplay yokholwa ngashona. Angathi noma ukhona umuntu la endlini noma nje oyi-1 ongathi ngosiyami bishop yimi loyo mina bishop bahlangana nomntu mina ngiphi ngokholwa sisebenzi mina ngivila ngokholwa na 4 years ngingasebenzi ngifundisa abantwana okhokho into njalo uthi bishop mina ngibona izinto seyikhokhelile kodwa ukuthi ikhokhela kanjani ukholwa bazalwane bukhatha nabantu ngoba abantu nabebuka bebuka igathi into bebuka indumo egqokayo abafundisi bami angiphazamisa iy'nhlelo zenu. Kodwa la ngisonta khona mina ngabacela ngisasonta yabo bese vele kufika ama-professionals. Ngisathi ngisasonta kamnandi, kufika ama-professionals engakhiphi kweshumi enganikeli afike nje funa ukuzoyi-formalize. Kwafika ama-professionals abuze umfundisi uphila kanjani. Abantu bafike ngonyaka ka-10 bezobuza ukuthi uphila kanjani ngonyaka ka-10. Kube ngathi ungabuza ukuthi phila ngani sonke isikhathi mina ningakafiki. Isikhathi ukuthi besicabanga ukuthi iy'mali yiqoqwe zonke, ziqoqwe zonke zifakwe emgodini wonke bese sikwenzele umholo. Sikuholele njalo ngeyi-25 nje, uhole njengabantu bonke. Lo mhlangano-ke wachithwa nje umbuzo wodwa engawubuza ngoba ngabuza ukuthi mina manje ngifuna ngicela ninikeze kahle ngoba ngibona ngabe ngifuna ukuthi impilo yami imise kahle. Ngathi ngizophila kahle manje. Mase kuthiwa ngizohola, ne-date izoba khona. Yes. Ne-date izoba khona yokuhola. Phela mina ngiyiphilela ngokweshumi, and okweshumi kunzima ukuphila ngakho ngoba fanele uqale kutholwe umnikazi wakho.
adecide ukuthi ujabule yini kule nyanga. Maye jabule akudlulise, maye ngabe khona into emkhubile kade efebe sangafiki abambe, maye ngabe ngakwaye iplani washintshwa abambe ngoba phela wena nje umnyaka unenyanga eziwu12 wena uyamthayitha ngo 3 months unyaka wonke ngoba kule 3 months ubungcono kodwa ebiphethe wena mawusoba nje wena usenze into zikaNkulunkulu. Afuna bekhona isiphelelezo sitholayo esingathi siyakushaya ukhati uSankulunkulu usuka kunayo ngithanda isipoints mawusoba nje into kaNkulunkulu uyedwa. Funa bekhona isivumo eseshaya kuwa abantu phansi uvuke. Funa bekhona i-blackmail oyikwenza uqhaqha swapha afike utshayele awu afike utshayele wafike ngiyini baba yasizwa ukuthi eqekile nalo ukuthi ngimkhonzi nakahle uJehova nkosana yini lo wena awazi wenza ungakakhunjuzwa ngakuphathathwa kwenzana abanye benu bafu Nkosi yini lo nkosana ngiyaphambili wena unyaka nonyaka uphambili uyavuma uyisele nkosana uyisele uyokwenza into yazi nyaka nonyaka uthatha ivlog entsha ngefuka ngoJuni awusuke ngoJuni usukwini futhi ngoJulayi ayikota ngiyafuna futhi ukuvuka nkosana uzibakabe usuvuke kangaphi lo nyaka nje uqalile nje bavuke khona esezaba yisitini yes noma ungathi ubizi athi akhola abantu basukume bekhala yes uvula isikhwama khipha amabhishizi akhulathi ayibo ngithwele kanzima mina ngisike phakathi ngithwele nangithwele kanzima ngifika ubani ngobeshulu ba nguphost level 14 ngo-26,000 ngafuna ngithathe 2,600 ngisesonto la yoJehova yabona mina ngafuna ngisebenze ukuthi intombazane right ishade nomfana wrong. Into engawehlela nje umfundisi ukuthi umfana right ashade nentombazane wrong. Intombazane yayithi baba ngiphethe amanzi akhona yini amanzi baba ngaphathanda ngilanga sedrobheni sengiyakhuphuka baba shodani lapho baba yini eshodayo lapho that kind of a girl avela shade nomfana wrong. Yes, because it's quite interesting. This was coca is like it. Yes, it is a bit right. It is a bit right. It is a bit right. I mean, what yayo ila ishizinto nisha nize niye emshadweni kanti anazi ukuthi wena umshado nje eseshu ila uyisola wena ishaphi insizwa nanje insizwa hawu ungabuka ngathi siyadileka noma ungadileka siyadileka hayi baba ngathi akusahlangana hey baba kusami siyafunda kule viki ayisana isididi nomdikelo uthuli ezishaphe umuntu othi balokho eshaweni manje akathuma abanye abantu umfundisi sibuye emsebenzini siyafika khona manje sasize ingane ngamahomwe emva kwalokho nathi afuna ngipheke funa siyobuya ngoleveli abathethi otshwala leni in this time and age, umuntu akhambe conference ala Monday kuze be Sunday, every time you are nini. Ani shooting ngene ngisiza ngokuthi ngiyakesini party cash. Yonke lento siyenza la akayiboni lo mndeni uwenza lutho. Lento siyenza nabona ichitha umndeni.
this day and age ngiyafunda mina ngibuya ngo-4 nginama-family duties nama-domestic duties enginawo la ngapha fanele sibe senkonzweni ngapha ngilindelekile makuphuma inkonzo futhi angiphumi safuna niyophakela befundisi mina ngazi lento ukuthi mina angikhonza khona ingekho yonke lento le yo-protocol noma yonke lento okuyona kuzofuna ukuthi uyihlekela nawe manje kusho umuntu ogane umuntu osustainwe ubenza lento ayenzayo ukuthi ayiyeke yonke lento bazohamba bona bazoyibona ubameneja kanjani uyobuya kithi mzukana le ndoda imithisile ngoba izomithisa le ndoda izomithisa lokusonta nayo angithi uyisusela wena into uyazi nento uyibona manje uyazi sisebenze kanjani le nto njoba siyibambisa kanje siyibambisa ukuthi ingabi na vacuum njoba wena na vacuum uyahamba nayo awuyazi uzenda uyibona seyifaka awuyibonanga lo nto efikela kithi ukuthi wafike njani samenzani ukuthi abe nje hambani sokona sikona thina sina so lesifona counseling hambani ufikela ingane eyincane wena wakhe ibomvu ingane bathe zakho lokho ehlekhetshishonto lapho ezoyilahla kwakho sabothina nento enzima ngoba awukwazi ukususa umuntu emthonjeni uthi uyosurvive lapho umsusile emthonjeni lo muntu behamba i-intercession akafiki manje uma ngingena late uphuma 8 sihleze namaplan siyamfundisa ungamangali naye sosheshe sifune kunendlela esinayo ungamangali sofika late kodwa kusesibuya khona usabuya uyaya akasakwazi ukuza nguNkulunkulu space uNkulunkulu udlula kuye phakathi kwendlela zakhe so njalo uma ngiyothi ngithinte kancane lapho ngoba kubhujiwe abantu abamaphambili nesonto we-tithe yilaba abasebenza i-temporal job abantu abamaphambili ngesonto ku-tithe yilaba abashaya umshini eShoprite abantu abamaphambili ku-tithe ogogo-ke labo bafanawe labo wayawaya bephethe envelopini yabogogo khona 260 rand le iyafika noma liyana noma liyashunqa noma linjani imali engafiki lengena ngeyi-15 years imali engafiki lengena ngeyi-25 ayifiki cabanga ufika imali ekaliyolakwa ilethwe engakhona ukufika ilefikele endlini kodwa ikwazi ukudlula phela bazali babo ukuthi ngimsize nje kancane mahhala nginiyekele ishumi mfundisi is the highest test of faithfulness where God says to you kule mali le ukhona u200 wow kodwa ngicela ukukunikeza yonke bese wena uthembeke ngokubuyisa eyakho. Yes, that's what tithe is about. God is saying God is saying ngizokunika yonke ngoba ngikuthemba enough ukuthi wawungena income nakusustain for 15 years wadla wambatha ungasebenzi ngeke ungathembeki ngeke esanda kufika mina ngithembekile ungenalo ukuthi esandleni bese ethi uSathane njengoba kumele alethe u200 ka2000 athi uSathane mkhulu 200 ncane 1.8 Let's amen noma niyaqoma lezi mekuphile ngaphandle ka200 waye waphila ngo0. That is why abantu abanezikwenete ezinkulu emhlabeni abasebenzayo kunabangasebenzi to the point that abanye benu la enisetshenzelwa ngabantu ezindlini nize niboleke kubona imali yokugibela uholela umuntu uphinde uyiboleke kuye futhi imali yosebenza awukanti kusiyacela uboleke 500 kodwa kade unikwa wena isona ubantu abakusashala nje no500
akasenapetrol akanalutho-ke manje yes iphelile yonke lento yokubuya nosikezi wonke malanga njobe sihamba kancane kanganje sibuya ekhaya seselezo lapho imali njobe inzima useyihlehla nje hlehla amawiki konakubeke njoba ngesenkonsen ukuthi akuphekwe la ekhaya aphekafuni phela manje ukuthi aphekwa ngani ngaphekwa lesifana aphekwa ngani yes phelile manje uthanda ungapheki ngisoza no-petros ungapheki ngisoza no-KFC ungapheki ngisoza namabheka akafuna amabheka kodwa ufuna kuphekwe manje kuphelile imali andawunawo 500 lapho futhi-ke ngoba phela ngiwucela ku-pride anginayo ne-order yokuqesha yes ngoba ngifila ukuthi wami nalowo 500 that's how easy you become and iBhayibheli linezindlezini lithi obolekayo uyisigqila sombolekayo okusho ukuthi by so doing wena usuyisigqila sakhe right. So faith is believing. Now, last thing I'm going to scripture sithi kwakune uJesu wayemkhosini kodwa emkhosini kudlula kuleli chibi laseBethesda lapho ekuhlala khona izingulube hlala zabangaboni zabazinyonga kuthiwa balindile yodwa ichibi liyazanyazanyiswa ongene eqala what a fair chance and which is ufika particularly on this day uhlangana nale ndoda angazi noma ngizozona kuthiwa lelo chicken ibambe lesikwenzi kuthiwa wayesegule 38 years hayi ukuthi wayenayo emfuleni uyena ogule so kusenokwenzeka ukuthi la wayeyiviki waye 2 weeks waye 3 weeks I don't know but lithi iBhayibheli uJesu mayefika wafika kwamaphambi kwale enjani bathandekayo enye into ehluphe ekukholweni le ngoba uNkulunkulu ukubuza izinto ezazi ubhede impendulo uNkulunkulu eyazi ubhede uNkulunkulu ephambi ukuthi usenesikhathi esingakanani egula lelizwayo mayembuza akambuza ukuthi how long have you been here uthi kuye uyakuthanda usinda na I am praying for you tonight. May you not suffer long enough that you think you owe it to everyone to explain. Even when the question is not about the condition, it's about the position. They are not doing what I'm teaching. Jesus is saying, we are trying to kill a man, ukuphila kwazi ukuzakalula kangaka. Ngicela ukuchazela ukuthi before nje ngithanda ukuphila ngifike kanjani. Impilo has been so unfair kimi. I am seated at the place of possibilities kodwa nje ngumuntu wamashwa ngoba akusikhona ukuthi angizame ngike ngithi ngiyangena omunye angene eqala asinde eqala manje angijwayele imibuzo yento eyenzeka manje ngoba sengaba umuntu ojwayele ukwedlulwa bangathi uJesu wambona ukuthi uma ngizoyingena le conversation uzodelay ukuphila kanti ulinde ichibi lizanyazanyiswe akasaliboni ichibi elihamba ngeenyawo tema kathani ngeke sinde ngendlela efanayo abanye bazozanyazanyisa ichibi abanye nawo ichibi lofika hamba ngeenyawo. Listen to this. And Jesus says to the man in answering him, take up your mat and walk. Thatha uhlala lwakho wenze njani? Abalekhanti abangoleni nomshayeli. Yes omuntu. Thatha uhlala lwakho wenze njani? Uthi Jesus izongihluka into lokungichazela. Mina bengifuna ukuzwa ukuthi how urgent you want this. But I can see that psychologically you've been so bruised. Yes, you know, let me shumela,
mamke manithatha kancane namfundisa uphakathi nithatha kancane lento lakhe manithatha kancane lento lena namhlanje siphila kwi-generation labantu bekhokha khona imali basweke bakhanda insipho bayibhenda ubuso beyenkonzweni beyobrasha ukulimala kwabo babuye bephiliswe ukuthi nokho abantu bayazi. Yes, angabuyi na solution. Yes, siphile esikhathini la umuntu engahamba yohlala khona ku-podcast ayihlambalaze emhlabeni wonke asukume engatholanga solution achaze ukuthi umhlaba uzwile ngendoda yami engihlukumezile, umhlaba uzwile ukuthi ngangishibani, umhlaba siphila la abantu befuna ukuchaza khona bengenandaba nokuphila, bengenandaba nokuthi abantu abazi kwenzakala. This is how the men felt. Yes. Mina nje bazali bami, I am not, honestly, I am not for ukuthi uhambe inkonzo, angifuni futhi inkonzo yabesifazane la ngigcina ngikhale khona. Yes, ngibuye ngingapholanga. Hayi ngikhalile ke nikhayile. Yes, uthola ukuthi la isontweni sina i-conference yabesifazane ezayo ngo-August e-150 uzobungekho. Kodwa lezi eyigcwelela ophongole emaloji nakuphi zama-1000 uyayihamba uthenga ithikithi ngesikhathi kodwa futhi uphinde ubuye uzoblindela thina. Yes, usukhalile yes. Ngoba kwesinye isikhathi nibizwa nawe umuntu ongakapholi. Yes. Namhlanje ngathi wonke umuntu unelungelo lokubiza abantu. Ungaziwa noma yena lokubiza abantu usepholile na. Athi umuntu engakapholi azobehlisela ubuhlungu phezu kwakho sewuphola wena ukhale phansi manje udefault medication ukhale phansi futhi ubuyele emuva kanti ubusuphile ngoba uma ngabe ngingama la ngithinte ubuhlungu bokufelwa abazali usale wedwa nekhaya kungahayiza abantu la ngoba njengoba ngithinta lobuhlungu khona abantu la abalobuhlungu sepholile but immediately ngithinta lobuhlungu bayathulukana njengesithula ngenza ama-emotions because ngithinte inerve asebepholayo kodwa njengoba ngiyixoxa kuba ngathi they are reliving the experience again. Amen. Ngizamukele ukuthi manje washona umyeni wakho bahamba umyeni wakho phile manje ukhulisa abantwana right mina ngiyakululeka musuku ihamba inkonzo ekhalwa kuzo ukufela kanti wena sewuyitholile ikhampathi waphila hlale phile ngoba njalo noma lokhu uyala yokhalwa khona awuzusuke emathuneni. Awuzusuke emathuneni ngafela kaningani bathi yabona ngiphile kanjani into engiphikisayo ukuthi by right I have moved I have accepted ukuthi it was my share in life ukuthi kungehlelo kwangehlela but the purpose of God is prevailing in my life. Kodwa mangahamba iy'nkonzo zey'ntandane yes ayikho into engiyi-achivile engayi-achieve ngoba intandane ayifunekile uku-achieve intandane ifuna ihambe ikhalela bonke abantu intandane ifuna ifike la inyakaziswa khona kuphela intandane imele izinto ekumele iy'mele noma ngabe yashonelwa kodwa mayithola abantu bethi wafelwa wena ayiphakame intandane. I'm helping you because niphansi ezulu nihamba iy'nkonzo yes and niyakhokha yeah mangalunjwa hleka uzuzeni inkosi yami yawuthi uma ekhuluma lo yamakoti sethi nje ayayithini hey asho bathi angolila madoda leso sikhathi leso wena kusafana noshada njalo isithombe madonazo zamadoda namadoda atholile mayifika le ndoda yenza enhliziyweni yakho kugcwele indoda ehlukumezayo entolini indoda iphethe lonke uthando alikhona ukungena ngoba inhliziyo uyigcwalise ngokulimala kwabanye abantu. Ufika uyubona ukuthi la akuzoshada umuntu ngendlela indoda eshaywa ngayo la kanti masakha selective asifayeki khona indoda engasebenzi manje isebenze for 10 years kwaphela umsebenzi engafanele ufundisa yathi amadoda awafuna ukusebenza bese kube ngathi u-addressa nale ndoda le esesimeni esingayisebenzisi kodwa ehlele endlini eyayakha yonke into engayakhiwa yona ayisebenzi utho namhlanje
namhlanje. So imfundiso akufunekanga kube imfundiso ebulalayo kanti eyiphilisa. Umizwe manje hamba nje lento oyihambayo uyongizwe ekudeni sekuney'bazi ey'mangalisayo. Mina I'm very selective uba umdlali wami ukuthi ngiyama. Ngisho inkonzo yamakhaphuli ngifuna ukulalela kahle ukuthi kufundiswani lapha. Ngoba ningahamba ni-right nibuye ni-wrong. Ngoba kufundisa abantu aba-wrong. Fundisa nje umuntu ekhuluma amanga ahlaza eswenkile. Ethi ngihamba nankosikazi wami nankosisuke nkosikazi bakona. Hamba nankosikazi sineminyaka ewu-30 nonkosikazi sishadile. Asikazi sicaba. Nawe ngihlala. Etufundisayo indoda engenayo i-medical aid inkosikazi yayo isengozini. Yazi ukuthi aphuma kulo mbuzo unkosikazi ngibona ukuthi vele usengozini. So into eshowe iyiqiniso. But umbuzo uthi thina ngokwelevel sesilapho na. Asikho la. Nginayo namhlanje medical aid so 5 yebo nami nabantwana abathathu 8,000 ngenyanga. Sengibuyo lo level. Ngeke ngisuke ngiyosuke ingane eshade ngeviki funa ube nemedical. Ngifike njani mina kuyo? Mama unayo indawo yokuhlala.
usengozini wena wathi ushaqona indawo uhlala ayikho njalo kumele abantu bakhule step by step unga-impose level yakho phezulu kwabantu ngoba uzokwenza bafile ngathi uNkulunkulu akekho nabo kanti wena uhambisa igaba ufika la ukhona uyabangana yes afuneka i-statement ezi-reckless fundisa okhonzile ethendeni uyahlala hayi si-reckless the statement yes so everyone has a beginning and you must allow them to enjoy the place and the level where life has put them yes thina abantu abaphatha bamayifu funa sibe careful namakamela because kunabantu that we destroy sithi sishile enhle kanti siyabulala kunomntwana sithi yena okade efuna umsebenzi for 4 years esafuneka noma ukuba abantu abangasebenzi ukhulume carelessly ungazi abantu abasebenzi ngoba bengafuni umsebenzi khona umuntu ufike applying ngayo yonke indlela akwenzeki imessage efuna lafuna impilise nalo ukuthi noma kungavaleka uma ngabe kunendoda eyahlala 12 years yahlala 38 years uzofika nawe akomithela lakhe that's why we come here for the apostle when he opened he said we are coming here to hear such declarations as if we sit here